पाउजेद युमफम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मालेमदा चनदबा थौसिल गाड़ी लैखिबा सही हेलबा फाउबा रजिस्ट्रेशन नंबर पीद्रे रजिस्ट्रेशन नंबर थादबा गाड़ी न थंजलंबा हुरानखिबदा चेनबसिंग पुलिस न फाबा ngamdre मालेमगी मफम अदैदा चनदबा थौसिलम ओइना मणिपुरदा गाड़ी अहनबा लैखिबा सही एमा हेलबा फाउबा रजिस्ट्रेशन नंबर पीद्रे नंबर थादबा गाड़ी न थंजलंबा अमसुंग गाड़ी हुरानखिबदा चेनबसिंग पुलिस न फाननबा होनबदा खुरौ थांगले स्टेट असगी लंबी सोरोक सिंह नंबर याउदब गाड़ी अहनबा मदे अमनबा क्यामरोम थौबगी मसिंग हेंगलगले लेपाक असिदा चलाइरिबा मोटर व्हीकल रूल्स के मतुंग इनदी गाड़ी अहनबा सिंग असि योनबा मतमदा गाड़ी अदुबा जोलिबा एजेंसी नत्रगना डीलर अदुना टेम्पररी नंबर अमा पीदुना मतम खरगे ओइना गाड़ी अदुदा थेटकदबनी आइना लैरे अदमोबा स्टेट असगी ओइनादी हारिबा कांगलोल असि गाना सनाबगी ममी ताद्रे मासिना मरम ओइदुना नंबर धात्रिबा गाड़ी सिंग असिना तोंगान तोंगानबा क्राइम सिंग चथरमलगसो गाड़ी सिंग अदुगी खोंगोल लेबदा खुदोंग चादबा कया मायोंगनारे गाड़ी लैरिबा मियोसिंग असिनसु रजिस्ट्रेशन नंबर लौबा मतम सांगना चंगबा मरमदा गाड़ी मांगकिबा एक्सीडेंट चिंगबा थोलकपदा इंश्योरेंस क्लेम तौबा यादबगी खुदोंग चादबा सिंग मायोंगनातुना लैरे हौखिबा चही खरागी ममांगदगी इंडिया पुबुंदा सिनरिबा गाड़ी सिंग असि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट IND नंबर प्लेट थांगाई फदना हापकदबनी आना सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर थोखिबा लैख्रे ऑर्डर असिगी मखा तरकपा ओइना लेबाक असिदा नौना योलिबा गाड़ी सिंग अमदि हानदगी सिन्नदुना लेरंबा गाड़ी सिंग सु हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तो ऑनथोखराबने अदुमनबा स्टेट असिददि हौजिक फाउबा IND नंबर प्लेट जाउदबा गाड़ी क्या अदुमक उप भांगले लोबंगाक सेनदबा लैरिबा पुलिस डिपार्टमेंट जाउना लेंगा के डिपार्टमेंट सिंग गाड़ी एम्बा हारिबा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट असि सिनदबा थेंगनरे स्टेट असि ततना नंबर थादबा गाड़ी सिंगदा तोंगदुलाकपा मियोसिना बोम लंगसिलंबा नोंमै कापसिलंबा पोट चै हुरानखिबा मी थेंगजलंलगा चेनखिबन सिंगबा थौदो क्यामरो मियामना अमदि CCTV फुटेज गे खुदांगदा उबा फंगलबसु फाबा ngamdaba क्यामरोम लैरिबने हिरामसिगा मरिक लैनदा गाड़ी अनुपा लैरगा रजिस्ट्रेशन नंबर फंगदबगी सैथेंग फंगलेबे नपी अमना पाउचे असिदा हाई माकी गाड़ी मसा असि लैबा था तरारोम हेलबा फावदा गाड़ी जोलिबा डीलर असिना रजिस्ट्रेशन नंबर पिबिदना लैरे हारिबा गाड़ी असि लैबा मतम रजिस्ट्रेशन के फी अमर इंश्योरेंस के फी नजबो पुनमक थीबा लोइखराबने हौखिबा अगस्तादा एक्सीडेंट अमा थोक्तना माकी गाड़ी असि यामना तीना सोखे इंश्योरेंस फावबा इंश्योरेंस जाउबा मरमना क्लेम तौनबा होनरुबदा रजिस्ट्रेशन नंबर लैतबनिना क्लेम तौबा यारोय आना इंश्योरेंस की मियोसिना फोंदोरखि आइरे खुददा गाड़ी अदु लैरखिबा एजेंसी अदुदा चतनो वाकलुबदसु ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर अदु पिरक्तबन मरम ओइदुना मखोयगी मेकैदगी गाड़ी सु मतेंग फांगबा ngamdri हाना फोंदोरखि लोइना इंश्योरेंस अदु क्लेम तौबा याबा नत्रगना यादबगी वाफमबदो रजिस्ट्रेशन नंबर लाखलबा तुंगदा खन्नसी हाइनसु खांगलखे प्रीपेड काउंटर थिंजिनख्रे ngasi हॉस्टल नतना फेडर अमतता मयरक्तबदा सेमदबगी खोंजंग आवरगने MSPCL MSPDCL amadi EDM employees gi taretsuba PROP lisingani taraga mapan chanadabagi mayukta JSC of MEEU PESA MO yena sangsilak khongjang gi makhada satharak pasaroga moina ngasi ju corporate officing solon sin bagal loinana corporate gate thingjin do wakar mi pham chathagre khongjang asigi manung chana district khuding makta leiba prepaid बाइंडिंग काउंटर सिंगसु थोंगलोन की लोइना हायेंदगी मरो ओइना अना लायिंग संगसिंग कोनबा फेडर जाउदना तोंगान तोंगान बा मफम सिंग दबा यारक्तबा यावबदा सेमदबा हाइना एम्प्लॉई सिंग वरेप लौख्रे इलेक्ट्रिसिटी की एम्प्लॉई सिंग संगसिंग खोंजंग अदुग मरि लैना JSC असि कन्वेनर टी श्यामन गोरन हाइकी मतम सानदगी एम्प्लॉई सिंग असिना तरेत सुबा पे सनहनबिउ हाइना डिमांड तौदुन लाकने डिमांड असि तालदुन ममांग द क्यारा वकत मिफम थबक लेपगी खोंजंग क्या मसु संगसनख्रे मासिदा लेंगा की मैकेदगी एम्प्लॉई सिंग तालिब डिमांड असिबु थबक तौन थोकपगी वाफम सु लैते COVID-19 लाइसत लैबना मरम ओरगा मियाम की अवाब यंगदुन मतम खरा एम्प्लॉई सिंग खोंजंग असि लेबलुबने तामथिरबा लाइसत असिना मरम ओरगा कना अमता युमदगी साथोकनदनबा मतमदा साथोकनद्रबा मतम साथोकनदबा मतम असिदा इलेक्ट्रिसिटी की एम्प्लॉई सिंग एसेंशियल सर्विस नि हाइदर सिबा संगबा खंगदरा पुंग कोनमरी मथौ तौदुन लाखिबने असुगवान थबक तौदुन लाखबे एम्प्लॉई सिंग की अवाब लेंगा कसिन उबिदबा हाइबसी लाइबक थीबने एम्प्लॉई सिंग नगरांगदगी हौदुन संचलाकी बखोंजक असिगी मरम चनंगासी MSPCL amadi MSPDCL की कॉर्पोरेट ऑफिस सिंग थोंगलोंदुना amadi कैसांपत की कॉर्पोरेट ऑफिस थिंगजिंदुना वकत मिफम फमबने लोइना डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता लेरिबा प्रीपेड काउंटर सिंग डिवीजन सिंग चु आमना थोंगलोन की मसी फावबदा लेंगा कसना ताबिदबा तारबदि खोंजंग असिगी मखासा थरकपा ओइना हायंगदगे माउसागुम कैसांपत पावर हाउस ममंगदा वकत मिफम फमगने लोइना डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता लेरिबा डिवीजन ऑफिसर सिंग कॉर्पोरेट ऑफिस सिंग amadi प्रीपेड काउंटर सिंग थिंजन बगलोइना स्टेट असिगी मरु एबा अना लाइंग संग सिंग क्वालिफाइड फेडर जाउदना
mai mut khiba yorukpada semlarui aina sumhana makhatana phongdokhe atopa pau amadana BJP losing ba furuba BJD MLA suspend tawkhre BJP losing ba ama furui haibakidama Biju Janata Dal BJD na party sigi selka MLA Prasanta Kumar Jagdev party dagi suspend tawkhre Odisha Chief Minister amasung BJD President Habin Patnaikna sahi toba official oiba Zarul Amada MLA adu khudaktagi party gidagi suspend tawre aike Mr. Patnaik Mr. Jagdev po Kodha District Planning Committee ki chairperson ki famda ki sulok thokre masigi mamangda ngasi BJD MLA Prasanta Kumar Jagdev na biya mamangda Balogau Nagar BJP President Niranjan Sethi ba phoki bani aire BJP ki losing ba adu social welfare program khara ki matang da thigana ba notified area council NSC office da lakhi bani thodok adu ki matung da kona BJP workers in the BJD legislature adu fana na demand tawtuna Balogau police station ki bangda dharna tawkhe Rajya Sabha sit taru ki mikhal lauthokre MP Singh phamthadu ki bana tragana sikhi ba maram dagi hangau ki ba sit taru loinana Padisari dagi sit amagi dama biennial election ki dama karang election commission state mangada Rajya Sabha sit taru ki marki mikhal sing lauthokre October 3 da sit panama adu ki vote thadana gane Mikhal Pangthong na balauthok ki ba hang Rajya Sabha sit taru ga dudi Rajasthan da ani amasung West Bengal Assam Maharashtra amasung Madhya Pradesh da amamamni election commission da Padisari dagi Rajya Sabha biennial election amasung karang lauthokki hauji MP oriba N Gokula Krishna gi term October 3 2023 da loiragane commission na Bihar da legislative council sidama ki maraki mikhal sul lauthokki sidadu me manga 2023 da MLA Tanbir Akhtar lai ki da badagi hangau ki bane Board President ki jumda iyungba phiral phoktok na ba ki halamba yaningde lamsang AC ki manung chanalai ba lamdeng mai lekai dagi AC asigi polling 17/22 ki boot 11 president TS Megha ki jumda yungba BJP ki phiral pa mioi kharana phoktok na ba ki halamba ki thong janing ti aina BJP lamsang mandal ki president Y Mahendra na phangdokre BJP lamsang mandal ki president ngasi pangthoki pa pawgi mifam amada Y Mahendra na haiki hauke September 8 da lamsang AC ki manung chanalai ba lamdeng mai lekai da polling 17/22 ki boot president ki jumda jungjaba Party ki phiral ba mioi khara jumda laktuna phutok na ba ki helamba ki thong akan ba mong da janing de hiramasi ki matang da BJP lamsang mandan da lamsang PS da FIR amasan da complaint tawkhre asigumba thawung asi matung da bukhana sathabi gano Manipur lenga ki education minister su wariba lamsang AC ki MLA S Rajen na AC asigi tongan tongan ba mafam sinda hoki ba sahi bari makai asida sokot thorang ki thabak tharung kya pai khale COVID-19 ki saitheng bangla ba ibung sida matheng pangthur lagle Mikhal ki matam su wali masida politics ki khotong chaba lowa man ba pongda board ki president ki jumda yung ba phiral phokdok pa ngamba mioi sing asik madakta action lobi hada samara makata na phongdoke makata rakpa atopa pau omadana nongsidagi carbon dioxide farga nung holanba thabak haukre nongsidagi carbon dioxide farga subsinna ba masung madu nung oina anthok na ba ki malem ki kwadi ki saw flana do yum sakai sadagi salai ba hore aina flana do salai ba company sing na haikre Energy bo khangnaraba Icelandic wai orca dagi lauduna orca haina maming thonba plana duda maritime transport ki sinaba container sing manba amamda jo ki box ani da saba unit mari yaure Switzerland dagi climate works amasung Iceland gi karba fix na saba capacity de thabak torok ba plan aduna sahida nungsit dagi carbon dioxide ton lising mari jing tokani madu car janipan hopudra dagi tholakpa emission sing managani ana US Environmental Protection Agency na IK US ki lan ge jahas yenariba South China segi thatmaya ta ojen khre China ki makhoi ki lam ge sarok ni aina claim tawraduna South China segi samudra ki sarok ta kana gumbagi jahas sanglak putara padi mangjong na pau pira ka sangada bani aiba mafam matuda US ki lan ge jahas ojen na China bo kayau khre guided missile destroyer US Benfall ase Mifsif refine kangnapa sportly itat paring mayat angna Newtigel mile taragani thoiki samudra lamdamda honjin gyana US Navy 7 fleet ki pau phamana aire Taiwan Vietnam amade Philippines nasu makhoi ki lamgi sarukni hana claim tawriba mafam was the freedom of navigation operation ki makada US ki lan gi jahas sing international water de hon na chatpani aire handaki asi tharaga president Joe Biden ki makada US Navy na lan gi jahas South China samudra lamdam gi yena bamham da honjin ba mari raksu bane sanana makoi gyang phai saruni hana claim tawri budu chanaba yade aiba unanaba US Navy na masigi land gi jahas ase honjin bane
China South China Sea gi am basaruk makoi gi ngamkhai manungni aiduna samudra gi lamdam masida sathok sin tawda ating ba phiba gi hak makoi da lai aina lauthok lebane China gi ngamkhai ni aina claim toriba mafam ga Brunei Taiwan Vietnam Philippines gi lamkhai sarukai yasinaba kya thokle Marakasida Chinese military ni United States Navy gi lan gi jahaz South China Sea da honjelakba thawng asibu janing da phongkhre US ki thawng asi South China Sea da lami paikhan da gi thawng ni aina China na September amadagi South China Sea da anuba maritime law generate aina lauthok laduna birai ba ke jahaz samudra lamdam asna sanglakpada China na tanthokpagi hak lai aina lauthokrabane sahi asigi February thadasu China na yamna yeningai oiba law ama chalaiduna Chinese Coast Guard na mirai ba ke jahaz South China Sea da sanglakpa matam kuthabagi ayaba pikibane aroibada content sing asigi maro oiba pau khara asiba pau damjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiribo punamak pathagajari channel asina domda kanarabadi subscribe to video subscribe to video like and share to kawigan punamak po amakhan thagajari